for our kai. Pippi's got by. We'll have a Māori honey tonight. We'll have puha with our folk. Why Pito while we talk. We'll have a Māori honey tonight. So get the stones red and hot. Put more puha in the pot. And we'll have a Māori honey tonight. That's the haka by the board. Wahine and the boys. Kia ora te whānau. Nau mai haere mai ke roto ki tōku kihini. Ko Raniera ahau. I tēnei wā, ke te tonu au, ngā hangi mo tōku whānau. Ko hoko au, ngā momo kai. Anei, ētahi miti poaka, ētahi heihei miti, ētahi kumara, he aniana, he paukena, ētahi riwai, he kapiti, he paraoa. Nō reira whānau, tēnā koutou katoa. Greetings whānau, Raniera here. So today I'm going to be cooking a hangi for the whānau. Bought some different types of kai for the hangi. Nō reira, when it's all done, I'll put up another video. Amaya, you want to say something? I listen to the door tissue. Okay. Tēnā tātou i te whānau. He karakia tēnei. He mihi hoki. Ki ngā momo kai e horohia mai nei. Nau mai e ngā hua. O te wao. O te nākina. O te waitai. O te wai Māori. Nā tāne nā taurua. Nā rongo, nā maru. Ko rangi nui e tui o nei. Ko papatua anuku e takatoa ake nei. Kia tuturu whakamaua kia tīna. Tīna. Haumi e huie, tae ki e. He waia takinaki. Haumi a, tike tike, te atua pai o ngā kai e. Nana te kai e tipu ana, e kai pai mātaua. Aumia, tike tike, kei heara te kai. Kimi, kimi, kimi hia rapu atu rapu mai. Aumia, tike tike, kei heara te kai e. Horo horo hia mai kei te hia kai au e. Haumia, 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 tike tike, tike tike. O reira whānau, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Yes, we will. We'll have